Thobela, ke a le dumedisha, ke a le lotjha, ke a le amogela go Semoya ka Dr. Makgabo. Le kgono ke tšatši la Mantaga, tšatši le botse la marega wa tonya. Ke rata gore dire weekly prediction, re bona gore na beke ya rena e tlo sepela ka sebopego mang beke yeki. Re tsebe gore ke eng dilo tše re santse re di dire. Ke tsebe gore go ile gore go na le challenges tše re kopanang le tšona, re ka di solva ka mohuta mang jwalo le jwalo. Okay, ke na le karata tše mmalwa mo pele ga ka, gomme ke rata gore thome eupša pele re thoma ke rata go amogela bao e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke a le amogela go Semoya ka Dr. Makgabo, gomme ke re nwa metsi le ipsene ka taba tše ke le tshwaretše go tšona, le seke la lebala go subscribe la like channel ya rena, ra kgotla le yona notification bell yewe. Ke a le leboga. A re thomeng. Karata mathomo ke na go le yona, ke na le karata ba bitša gore ke the Knight of Cups. Ka the Knight of Cups e mpotša gore beke yo ba beke botse go wena, yo ba beke ya lerato mo go wena. Ge e le gore o na le molekane, mohlomong o nyetše goba o ba le molekane fela, tseba gore ye tlo ba beke la re rego ke a romantic week mo go wena. Wena le motho wa gago le tla bontšhana mokgwa le ratanago ka gona, gomme dilo di tla ba tše di botse. Gomme ge e le gore motho e le gore o single, ga ona molekane, ga ona motho o ratanago le yena, go na le kgonagalo e ntši ya gore o kopane le motho beke yona ye. O tlo kopana le motho, e tlo ba motho e le gore ke motho wa lerato, motho wa boleta, motho o mo gentle, motho e le gore o tla mo tšea jwalo ka your soulmate. So gape ebile ka re botša gape le ka family ya bontšha gore ka mo gae ka moki o tlo no kgotša lebeke leng gore ke beke ya lethabo, mohlomong le di-argument di ka se be gona, o ka se kgwetše go ba le go fetelwana gampe, re tlo no kgotša re bondile as a family. And then ya ra gape gore le wena o bala go molaetša o today, and then e ba le mokgolo wa go bontšha batho bangwe lerato, o ba bontšhe gore wa ba appreciata, wa ba amogela ebile wa ba thabela. O ka ba bontšha ka tsela tše dintšhi. Nako nngwe o bontšha motho gore wa mo thabela, mohlomong ka ono mo fa mphonyana e nnyane fela, mablomonyana, ntonyana e nnyane e le gore bile ka se coste tšhelete ntši. Ka nako nngwe ebile o nyake gore o spende tšhelete go bontšha motho gore wena o mo thabela. Sona smile sene sela o re go ena le yena wa mo fa sona, wa mmontšha sona, motho o tlo thaba le yena. Kore ge wena o smile o dira gore kore pelo ya ge e tlale ka borutu, wa mo thabiša. Yona ga ke enela o ka fa motho ke tsela engwe ya go bontšha motho gore wena wa mo appreciata, o leboga modimo le mangwelo a gagwe ge ba o tlišetše motho ka ra bophelo ba gago. E ka ba le motho o šomang le yena, e ka ba le maagšane, e ka ba le o mongwe wa lelapa, e ka ba le o mongwe wa family ya gago, mohlomong bana ba gago jalo le jalo, e ka ba molekane wa gago, goba e ka ba motho fela o tla go kopana le yena mo pateng, mohlomong wa kgotse le gore go ba le mogolo wa gore mohlomong o tšee le ena dikgang ore wena le ena kore go be le se sengwe se le se tla le kopantšha. Okay, ke na le karata tše pedi gape, e nngwe ba bitša the Knight of Swords, e nngwe ba bitša gore ke the Five of Wands. Le ge e le gore when coming to taba tša marato yo ba beke botse beke ya lerato, mara di-challenges tšona di no ba gona kudu ka mo mošomong wa gago, goba mohlomong ebile ka re ga dilo tša gago tše le wena ba di dira, ka re ga your personal life. Personal life re tla ba re bolela ka dilo tše le gore di amane le lapa la gago goba batho ba ba leng ka ra bophelo ba gago, e ka ba bagwera, e ka ba baagišane jwalo le jwalo. Ba re tseba gore go na le batho ba bangwe ba e le gore ba ka moara group ya go, batho ba le gore o fela it's either o šoma le bona ore o phela le bona. Go na le ba bangwe ba bona ga se batho ba nnete, o motee wa bona goba ba bangwe ba bona. Go na le ba e leng gore ka nako ngwe kgotse mohlomong ba ba le tselele ya go jela mona, ba bangwe e ba batho e le gore o ka re ba duma bophelo ba gago gore o ka re nkabe e le nna ke phelang ka mokgola, o ka re nkabe e le nna ke ena le dilo tšela motho la nago le tšona. So ke tšeno tša letse le gore o tlo di bona beke yona eke, e ka se fela o se o di bone. Batho bao o tlo kgona go ba bona, ke batho e le gore ba ka no ba o pretendela. Jwale ge tseba gore ke tše ding tša challenges tšeo e le gore o ya go kopana le tšona, gomme wena o swantse o be bohlale ka dilo tša mohuto moso goba ka bona batho ba mohuto moso, le go mmone gore motho o kare o na le mona mo gona a o nape ebile mo confronta o motša re wena o 1 2 3 4 5. Ka nako nngwe o ka mo confronta ya ba nthwela gore wa kwata gomme ebile tsoša ntwa ka gore ba bolela gore go ka nna go ba le dikgagano
wa kgotse le gore le tšhentšhana ka mantšu gore le thoma go rogana le sa bolela mantšu a mabotse. So go avoida ona tsona dikgakgano tšeo goba ntwa ye le gore e ka ba gona, wena o tlo no make sure ge o bona gore motho o ka re bolela tše le gore wa nkotla or wa mmoka o bolela dilo tše dimpe ka nna, nako nngwe go kaone o no kgaogana le yena, then o tla re mola o tseba gore wena o fodile mo moyeng, and then ya ba gona e le gore o kgona go ya go yena le le thula nna fase ka boleta wa mmotsa gore ga ke rate 1 2 3, and then wa tseba gore okay wa tseba, then o rara ka satlhela sa tswela pele. Goba ka nako nngwe le wena o swantse o be le mogolo wa tseba gore o be le diphiri ka ra dilo tša gago, o se ka wa kgotse le gore go ena le batho o bolela ditaba tša gago, ditaba tša lapa la gago, o bolela ka di-success tša gago. Batho ba bangwe ga bana tšona success tšeo, ene wa kgotse le gore pelo ba re sera sa motho ke pelo, sera sa motho ke pelo. Nako nngwe dilo tše le gore di tšwa mo pelong ya rena ga re kgone go di controla, nako nngwe ga re kgone go di controla, re thoma go tseba fela batho bangwe re thoma ba jela mona. So ya ba nthela gore le wena kore go kgotse le gore wena o more successful go feta bakgotsi ba gago, o se ka kgotsa ka re wena o brusha di-success tša gago, mahumo a gago mo pelo ya difatlhego tša bona, ka re wa ba kgantšhetša. So ya ba nthela gore ntho e tlo diragalang bekegi ke tlo kgopela gore pele o ka tša any action ke tebelele pele o ka pointa menwana ya gago batho bangwe wa re moketekete o ntiraso, moketekete o ntiraso, wena ke tebelele pele gore na ke eng ilo tše e leng gore wa di dira tšene gore mohlomongwe ka ba ka re wena wa kgantšha, goba mohlomongwe ba ka re wena o tšeela batho ba bangwe fase, o tlo check-a le wena gore na wena o bolela le batho ba bangwe ka tsela mang, o se ka kgotela gore le wena o ba le mogolo wa go mmoka batho goba kotla go bolela le bona, wa ba bontšha gore wena o ba tšeela fase. Sa motho ko go ba le boikokobetšo, ene go bona e le gore mohlomongwe wena o more successful go feta bagwera ba gago, go feta batho ba bangwe ba e le gore o phela le bona, le ka kore go ena le bona le ka go ba leveleng e tee le bona, e ba leveleng e tee le bona, o ka ba fa maele gore ba kgone le bona ba kgone go tšwelela ka ra maphelo bona, ba kgone go ba dilo tše di botse, wa ba fa maele a mabotse. Go ena le gore wena o kgotse le gore wena o tlo ba botsa gore nna ke dira so, nna ke dira so, nna ke ya di-holidayeng kae kae jwale jwale, it's like wena wa ba kgantšhetša, ga se dilo tše di botse. Kore motho ona e le gore mohlomongwe o na le ntho le o swantse mmotse yona, mmotse in a good way, ke dilo tše le gore ba rata gore wena o di lebelele bekeke, a se gore a ba tshwana go botsa mogwera ga gore awa ke tlo ya di-holidayeng kae 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 le family yaka, it's okay o ka mmotsa, mara e re go di bolela dilo tše o di bolela in a good way, o se ka kgotsa di bolela ka tsela e la o ka reng wena wa ba kgantšhetša gore nna ke na le sele seke wa bona, then bona ba thoma o feela very small ga ba ena le wena, ba thoma go ba le o kenyatša, ebile ga ba sa nyaka go ba gaufi le wena. Okay, ka buša gape ka ba le karata tše tharo, ka ba le the 10 of coins, ka ba le the king of swords, ka buša gape ka ba le the 8 of coins. So karata tše di bolela mo ke di bolela ka mošomo wa gago kudu, tša bolela ka ntho e le gore e tla tliša kore mošomo wa gago kore o tla o tlišetša eng ka re ga bophelo. Mošomo wa ke mošomo mo botse mo e leng gore go ya ka dikarata tše o motho le gore wena o rata mošomo wa gago, o rata dilo tše o di dirago, o ka no ba o sa le sekolong already wena o swetse o bontšha gore kore ntho o studišetšang yona wa e rata, ene ba re o tsebe gore ntho e tlo o tlišetša katlego, go raya gore ga e le gore o sekolong mohlomongwe ka tertiary o tseba gore go fetša fela mmereko o tla o kry-a, opportunity ya gore o kry-e mmereko ke ntši, ene ntho mmereko wa gago o tla o tlišetša letseno le le gore o tlo le kgotsofalela, ene go ba e le gore ba šoma ke ntho la gore kore go setse o šoma le batho ba bangwe, kore e ba motho wa go ba a good leader, o share tsebo ya gago, knowledge ya gago le batho ba bangwe, and then o šome le bona ka tselela ya go ba bontšha lerato, and o ka kgotse le gore wena mo mošomo wa o tswere position ya godimo, o se ka kgotse le gore ba le ba leng kwa fase o ba le taba ya go ba nyatša, wa ba nyenya, kore o ba tšea gampe, o gopole gore le bona ke batho ba bagolo, ba ka ba lekana le wena, ba bangwe ka ne ba ile ba bannyane go wena, ba re santse re bontšhane tlhomphano, whether motho ko mogolo gore ko monnyane o swantse o mo hlomphe gore le ena a tla kgone go tlo go hlompha. Mošomo o dirang ke mošomo mo botse o e leng gore o tla o tlišetša katlego, e ka ba mohlomongwe o sa šome, mohlomongwe o na le business ya e itseng, se molaetša le gore o lebane le wena beke ke ntho la gore o šome, ko dimela moepathutsi go bona ga o lekhumo le le tšwa go gaufi, šoma gore o kgone go hwetša dilo tše di botse ka gare ga bophelo, go ka no dula wa phutha matsogo a gona dilo tše di botse le gore o tla di hwetša, nako nngwe e re ka re ga
mabaka a e leng gore a re kgone go hwetša mešomo re nyakana le mešomo a re kgone go e hwetša mara ke gopela re lebelele ka raphelo ba gorena ke eng ilo tse le gore wena o kgona go di dira ke eng talente tse le wena o na le tsona motlho mongwe na talente tša gago a se tsela tša gore o tshwanetse o tsamaye o kry-a mmereko ka o berekang da motho o mongwe o bitse motho mongwe boss goba mrs or jalo le jalo motlho mongwe wena badimo ba gago ba mangele ba o file talente e le gore wena talente ya gago ke yone e le gore santse gore e o tlišetse katlego so ke gopela gore o checke ka raphelo ba gorena wena talente ya gago ke e feng and then o bone gore na ke eng ntho o ka e dirang ka talente ya gago ye le gore e tla o tlišetša letseno go setse gone o identifya talente ya gago lebelela kore try go dira di-research ka talente o nang le yona o bone gore na gore o kgone go šoma ka talente ya gago ke eng e leng ile tso ka di dirago gore o kgone go ba successful ke eng e leng ile tso le gore o ka kgona go di dira motlho mongwe talente ya gago e nyaka gore ebile motlho mongwe o ye sekolong o kore just for training and then ke ile tso le gore tlo dira di-research ka tsona bona rona okay nka kry-a space kae ka thutela for talente ya ka gore kgone go ba mo successful wa checka le tsona mabaka a ditšhelete then ya ba ntho la gore ge o kgone go bona le ka tsona then ge o tshwere sentenyana goba gona motho gore a ka o thuša ka tšhelete wa mo kgopela then wa kgona go tšwetša pele ka talente ya gago and then wa kgona go bereka ka yona talente ya gago talente tša rena ga di tshwane le di-blessings tša rena di ka se tle ka tsela tša go tshwana and ge o sa bereke ke kgopela gore o rapele o kgopele mangelo a gago o kgopele modimo o kgopele badimo ba gago ba go fe mošomo mara ntho e botse e tlang ka dikarata tše ya bontšha gore ntho ngwe le ngwe yo wena e leng gore o tlo e dira ye wena o tla e tshwarang ka matsogo a gago e tla fetoga gauta ntho ngwe le ngwe o tla go itshwara ka matsogo a gago e tla o tlišetša tšhelete e tla o tlišetša katlego ka re ga bophelo ba gago ka botša gape ka ba le the moon card ye le gore e re go wena e re change diphetogo ka botša gape ka ba le shaman card ye le gore e re go wena e re trust in higher forces molaetša o tla go wena bekeki go ya ka dikarata tše ka mokgwa le gore di sepela ka gona ka mokgwa le gore di pherilwe ka gona ke ntho e le gore ba go botša gore go tlo ba le di-changes ka raphelo ba gago bekeki ke di-changes tše e le gore di ka no tla naturally o sa di-expecte go ra re wena bjale ka motho le ka go ba kore o be motho wa matšato o be flexible mo e leng gore ge o ka kgwetše le gore ka ra mošomo wa gago go na le diphetogo tše le gore diatla o se ka kgwetše le ntho e la gore wena o ka re o boela morago o ka re ntho o ka re e thoma go stressa yona tšona diphetogo tše di tlang ka ra mošomo wa gago e ba ka tsela e leng gore ge ntho ka nako ngwe le ngwe diphetogo di tla di kgwetše le gore wena o ready for tšona e ba ready for o ke thutela dilo tše dingwe motlho mo kgwetše le gore ke di-trainings tše le gore ba di offera ka mo mmerekong di-workshop jalo le jalo thabela go dira dilo tša mohuta one owe gobane ke dilo tše le gore di tla dira gore o growe kore o gole tsebo ya gago e gole mo e leng gore o feletša o ba le tsebo e ntšhi e kgolo ene ya bohlale mo e leng gore o kgona le wena ka nna matšatši o rute batho ba bangwe goba mohlho mongwe o re go efa batho ba maele o tla ba o ntse o tsentšha le yona tsebo e la gago yela o nago le yona tsebo ene ya gago ye o nang le yona o tla ba o išira le batho ba bangwe e tla gola batho ba bangwe e tla ba thuša ka kudu wena o ka no ba sa tsebona e tlo ba thuša jwang mara batho ba bangwe ka yona ntho ene la o išira le bona ka yona ntho ene la ba kgona ba very very successful so go ra re wena o dira tsebo e la gago o dira go išira batho ba bangwe o thuša setšhaba as a whole ene gape mo e leng gore ba sa buša gape ba sa go botša ka okay change ele ke sa bolela ka ena gape ke sa boela back to dikarata tšela jaaka mo e le gore ke bolela ka dilo tše le ba di tlo tlhaga beke kudu ba bolela kudu ka yona ntho le ba re o ka no ba le dikgagano o kgwetše le gore mohlho mongwe go na motho le gore o ya go kgopišana le yena and then ka mokgola e sa boela back mola mantšwela ka mola ke bolela ke re pele o ka šupa motho la ka monwana wa re o ntira 1 2 3 ke tlo kgopela le wena checka pele ke checke pele before wena o ka pointa motho mo ka monwana ke checke pele gore na ke eng dilo tše le gore ga di gabotse e ka ba le tšo di bolelago e ka ba le gore le wena o bolela le bona gabotse na ga o be le mokgwa o rata go moka batho ba bangwe na o ba gegeya na ga o be le mokgwa wa go ba le boikgantšho na ke kgopela gore o checke dilo tša mohuta owe ene ge e le gore kgwetše le gore wena o gabotse then batho ba le ke bona ba go thomang goba ke bona manaba a gago go ra gore change ba bolelang ka ena ke ntho la gore o kgaogane le batho ba uwe o tlo ba le phetogo ka ra baphelo ba ka la gore o tla kgaogana le bona
ene mo e leng gore o ka kgotse le gore le wena o na le defaults tša gago le ka go change mo e le gore o bona o ka re mara mo ka nnete le nna ke dirang ke kgopiša batho mo le nna o ka re ke dira too much then le ka go change tsona dilo tša mohuta nowe mo e le gore ka trust in the higher forces e tlo go botša ka modimo ya bolela le wena ka mangelo a gago a semoya ya bolela le wena le ka badimo ba gago nto nngwe nngwe e re go e dira ka raphelo ba gago o involve modimo ka gare ga yona involve mangelo a gago ka gare ga yona involve badimo ba gago ka gare ga yona ntho nngwe nngwe nyaka ka raphelo ba gago e ba le mogolo wa gore o e rapelele o e rapediše ba se ba boletse ka like ge e le gore o single o ka kopana le motho be ke yona ye motho a tla go rata ke gopela gore o thome today go rapediša yona ntho ba bolelang ka yona gore ke nnete motho a tla go mo go wena e be motho wa nnete e se ka motho le gore o tlela go bapala ka wena o tlela go tšea tše dingwe ka raphelo ba gago mohlomongwe kore o bile mohlomongwe o tlela go tlo manipulata eupša o rapelle gore motho e be motho wa nnete motho wa lerato motho le gore o tla go thekga ka gare ga lethabo le ka gare ga manyami motho le gore wena o tla mo trusta motho le gore e tla ba soulmate ya gago ga e le gore already o ka gare ga relationship mohlomongwe o nyetše goba se sengwe rapediša lapa la gago rapediša lenyalo la gago go be le khutšo ka gare ga lona go be le trust ka gare ga lona le be le go tshepana ene gape le be le mogolo wa go bontšhana lerato o bontšhe motho o phelang le ena a kgone go bontšha gore o appreciata go kakang go ile go na le defaults nyana ka mara ga lenyalo la gago ka mehla pele o se ka kitimela re wena wa ngala o kgatlhiša manaba rapediša mathata a gago modimo o tla kwa mathata a gago o tla o solvela ona tšotlhe di tla boela ka mokgwa di bego di le ka gona peleng mohlomongwe go kopana ga lena ebile ntho la gore o ka ba motho e ka ba o tla ka raphelo ba gago e ka ba a rometse ke mangwele a gago ka raphelo ba gago le kopantšhe ke modimo so lena wena o tlo make sure o rapediše relationship ya gago go se go ba le motho goba meleko e le gore e tla le tsena ka gare ya le kgaogantšha rapediša lapa la gago as a whole rapediša bana ba gago le be family le gore e tla bonda together la ba mmogo la fana support la bontšhana lerato jwale le jwale le yona tlhompho la e bontšhana jwale le jwalo okay and gape o tlo bontse o rapediša le mošomo wa gago ga e le gore ga o šomo nyakana le mošomo rapela o kgopele mošomo bolela le badimo ba gago ba kgopele mošomo o tlo hwetša ga e le gore wa šoma rapediša tšwela pele ka go rapediša mošomo wa gago ka mehla e re pele o ya mmerekong o rapele gore e be letšatši le le botse le kua mmerekong go o šoma le batho ba bangwe ba o šoma le bona ba go hlomphe ba seke ba kgotsa ba tsela ile ya go gegea go go nyenya go go nyatša batho ba go hlomphe ba bolele wena ka hlompho le wena o tla ba o dira sewe ka saeteng ya gago o ke rapediše gore o kgone go šoma le batho ba bangwe ga botse o ba bontšhe hlompho ye le gore ba e deserve ene gape ga e le gore a o šome mohlomongwe ka nna wena business tša gago o tla no ba o ntse o rapediša business ao le yona e growe e gole e re ge kgwedi fedile o ntšhe something from your business e le gore o kgonne go se dira something yana le ka sebe se sentši o se bie mo lapele ga gago o laete kere sa gago e tšhweu o e rapediše tšhelete ela o leboge modimo ka yona business sao ka yona tšhelete enela mo e tšwang gona o tle ye nngwe gape ya go feta yewe ga se ore greedy o nyaka gore business ya go e gole o buše o leboge le mangwelo a gago o buše o leboge le badimo ba gago o tla bona dilo ka mokana tsona di tlo no sepela gabotse okay ke na le karata ye le gore ba bitša re ke the mother earth yona e re blue lotus yona ya re go ena ya re judgment is a prison go jaja batho ba bangwe ke kore it's like wena ka boso wena kore o ka re wa ke golega so wa ke golega the minute o phela o jaja batho ba bangwe o ba šupa ka menwana gore o dira so o criticize batho ba bangwe wena ka boso wena wa ke prisoner wena ka bosona o ka re o ke tokela ka ra kgolego o ke tshwara matsogo o ke pofa matsogo ka baka la gore go ra gore o tlo feletša o ba addicted kore o ntho o itlwaele le ntho e le gore wa itlwaela gore wena o phelo o lebeletše maphelo a batho ba bangwe o tša nako o lebeletše maphelo a batho ba bangwe o lebeletše gore ba dira eng gore o kgone gona go ba criticize o kgone gona go bolela ka bona
o kgone gona go ba seba goba go ba tshega. So o molaetša o ra gore ge o ka kgotšela gore o ba le mokgwa o mosowe, then o tsebe gore o tlo palela ke go gatela pele, o tlo palela ke go fitlhelela dinyakwa tša gago, o tlo palela ke go fitlhelela di-dreams tša tše le gore wena o lora ka tšona, o lora go di fitlhelela. Ge o ka kgotšela gore o busy o lebeletše dilo tša batho ba bangwe, wena ka bosona o feletša o sa ba le direction, ga o sa kgona go focusa mo dilong tša gago, ga o sa kgona go bona gore na bophelo ba go bo sepela gabotse goba bjang, and ga o sa kgona go ba le mokgole wa gore o kgone go nagana goba go plana gabotse ka tsela maleba. Ka gore ge o ka kgotšela gore gore phafara kgotšela gore dilo o na le tšeno ga di sepele gabotse, wena bo sa di bone, o bo le gare o lebeletše dilo tša batho ba bangwe, then o thoma go tšhoga, o thoma go tlalelana. Nako e le gore o ka kgona go dira di-good decisions ga o sa ba le yona, then o feletša o dira di-decisions tše le gore o di dira o kitima, ga o sa ke pha nako ya gore o dire di-decision tša gago o iketlile. Ka gore pele o tšea any decisions o swantse o be le nako e le gore o lebelele dilo, o di analyze, o bone gore na go diragala eng, ge nka dira so go ka ba sona, ge nka dira so ka ba sona. So o feletša o dira di-mistake, o feleletša o ba jale ka an arrow ye leng gore ga e point mo e santse ye gona, e no dryer around, ga o sa na way forward, ga o sa tseba rona wena o nyakang kare ga bophelo. So ya ba nthela gore go le wena motho go botlhokwa kudu gore o lebelele tša gago, ge batho ba setse ba dira diphošo o se ka ba le mogolo wa gore wa ba criticize. Ge e le gore ke motho a le gore o gaufi le wena, wa mo tseba, o mo tlwaetše, mohlomongwe o ka mmiletša ka mathoko, wa mmontšha ka lerato, ka boikokobetšo, e leng tsela gore wa mo eletša gore mo o ka re o tswile tseleng, jwalo le jwalo le jwalo. O tla ba o ya ka boikokobetšo gore le ena a se ka itša ka gore mohlomongwe wena o ke bona ka re o mokaone go phala yena. Ya boša ya re compassion sets you free, go ba botho go dira gore o be motho le gore o lokologile. O gopola gore ba re le judgment e dira eng, e ya go golega, e ya go bofa ka ditšhipi, o jwale ka mogolegwa, ga o sa kgona go nagana, ga o kgone o ka dira selo gore o ka re o beilwe ka ra lepokisi or something. Mara go ba compassion go dira gore o be free, o no kgwetša kore o le free, o thabile, moya o thabile, o le jwale ka nonyane e phepheselang mola godimo, ka boka la gore wena motho e le gore o lebeletše dilo tša gago, and then o kgona go manage dilo tša gago ka tsela ya nnete, ka boka la gore wena ntho o dirang o payile much attention mo dilong tša gago. Ge o ka kgotšela go na le tšelo ga di tlo sepela gabotse, o kgona di bona ka pela, wa tseba gore okay, ge di le jalo ke swantse ke dire 1 2 3. And go ka kgotšela gore o motho e leng gore wena o lebeletše dilo tša gago, and then ge batho ba bangwe ba dira diphošo mo le mola, o ya go bona ka lerato, go bontšha ka lerato, ke nagana gore modimo o tla go okeletša, ene kudu e sego gannyane. Okay, ba buša ba re when you embrace the beauty of forgiveness and step forward in your truth, no circumstances or person can obstruct your fulfillment. Go ka ba le mogolo wa gore wena o kgone go tshwarela batho ba bangwe mo ba fošetšego gona, le wena wa ba le mokgwa gore o ke tshwarele mo e le gore wena o tseba gore o dirile diphošo gona, o tlo kgona go movela pele, go tla ba le nnete ka ra bophelo ba o tlo kgotša gore o motho wa nnete, o motho wa lerato, o motho e le gore o free, and then o motho e le gore o tletše ka boikokobetšo le batho ba go rata. And ba re a gona dilo tše le gore di ka tla ka pele ga gago, e ka no ba bothata bo bojang kapa bo bojang bo e le gore bo tla tla pele ga gago, wa palela ko bo solver. A gona ditlhakatlhakano tše di ka tlang ka ra bophelo ba gago, wa palela ko go di fetiša, ebile di ka no se be gona ditlhakatlhakano, ka boka la gore wena o tletše ka lerato, o na le boikokobetšo, ebile o na le mokgwa o tshwarela. Ka gore o ka kgotšela gore motho o kgopišitše, wa kgotšela gore wena motho la a e dirilego mo wena o e beile ka mo pelong, o sa nagane dilo tše di tlhageleng 5 years ago or 20 years ago ba 3 years ago, o di beile ka mo pelong ya gago. Go swantse o robale monagano wa go, swantse gore o relaxe, o kgone go šoma ka mokgwa o šome ka gona, o kgone go bontšha tšo swantse go bontšhe tšona ka through ditoro bošego go robetše, then wena ga o sa ba le nako e la gore o kgone go lokolla monagano wa gago, o dire mošomo wa ona, ka gore wena nako tšeo wena o swantse o tshwane ke boroko, o busy o sa naganne ka batho bale. The minute o nagana ka bona wa kgopišega, o tlala dipelo, ke eng? Ke stress. And ebile o dira eng? O gare o sa invita tšona di-negative energies, o invita
blockage ka ra bophelo ba gago, o blocka di-chakras tša gago, o blocka moya wa gago, o blocka dimpho tša gago tša semoya. So le badimo ba gago ba tla palela ko o tlišetša melaetša ka baka la gore wena o phela o sa nagana ka dilo tšela tša go kgopiša, ga wa tshwana o nagana ka dilo tše di go kgopišang. Ke cleanse wena naturally ka tselele ya go tshwarela ba ba go kgopišitšego, and then o lebale ka dilo tšela o kgone go movela pele. O tla bona dilo ka moka tšeo di nyakang ka ra bophelo o tla di fitlhelela. Ke a le leboga, le be ke botse.